mwongeye kwirirwa abakunzi ba radiyo televiziyo n'uriya mashariki n'umuco wacu TV. Aha tuhuriye kuri uru rubuga kugira ngo tuganire ku makuru ariho uyu munsi. Sijya jyenyine, jyewe Sentama ndi hamwe na mugenzi wanjye wo ku muco wacu TV, Bwana Mushakamba. Mwiriwe neza? Wiriwe Sentama, umunsi wagenze ute? Umunsi wagenze neza, twabonye n'akavura. Imana ishimwe, ndumva hafi ya hose hakabonetse nubwo atari hose mu gihugu. Yego, Ndetse reka nkwifurize umunsi mwiza wo gukunda igihugu. murakoze cyane, tuwusangire. Ni umunsi w'ibyishimo cyane kuko ni umunsi w'amateka utwibutsa byinshi. Njya mwibukira kuri ya ndirimbo baririmba bati iya mbere ukwakira twarose inzozi nziza. Cyane rwose, abantu benshi barayibyina kandi ikabanyura. Yego. Bwana Mushakamba, rero reka tudatinze tugeze ku bakunzi bacu ingingo z'amakuru zo kuri uyu munsi. Yego. Ingingo ya mbere iragira iti Angola yunguka iki mu biganiro bireba umutekano wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikomeje gushyiramo imbaraga kandi Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo itabyitayeho. Iki ni ikibazo abantu bibaza, reka tuze kureba igisubizo cyacyo. Ingingo ya kabiri ni Ubufaransa bwabwije ukuri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri Loni mu nama iherutse. Ingingo ya gatatu, u Rwanda rwakebuye akanama gashinzwe umutekano ka Loni kuri raporo y'umutekano wo mu burasirazuba bwa Kongo. Ingingo ya kane, ese koko Rubaya yinjiriza M23 miliyoni 400 ku kwezi nk'uko MONUSCO yabivuze? Ibi byavuzwe na Bintu Keita, umuyobozi wa MONUSCO hariya muri Kongo. Ingingo ya gatanu, turaza kurebera hamwe umutekano muri Goma uko ukomeje kuba agatereranzamba. Bwana Mushakamba, ngira ngo aya makuru wayakurikiye neza. Angola yaba yunguka iki? Yaba yunguka iki ko ikomeje gushyiramo imbaraga mu biganiro bibera i Rwanda, igashyiramo imbaraga kandi Kongo yo ukabona itabyitayeho? Hari n'aho bagera mu nama ugasanga Kongo irabihakana byose kandi izindi mpande zose zabyemeza. Angola yaba yunguka iki, Bwana Mushakamba? Nibyo Bwana Sentama, wibonye uhita wibaza byinshi ku bijyanye n'imyitwarire ya Angola. Wenda se n'ukwifuza ko akarere kabamo amahoro, birumvikana nk'inshingano bahawe na Afurika yunze ubumwe, ariko nanone ukibaza uti hari ibintu bitera urujijo abantu. Icya mbere, ubundi twari dusanzwe tubona ibijyanye n'inama za Nairobi bihuza abaperezida b'ibihugu byose bya EAC, ariko ubu ngubu ikintu kiri gutungura abantu cyane, ndavuga ngo cyane, ni uburyo ibiganiro bya Rwanda byaje kandi ubona ko yego Angola iri kubahiriza inshingano yahawe na EAC nako na Afurika yunze ubumwe, African Union, ariko usibye ibyagiye bivamo nk'ejo bundi ibiheruka, u Rwanda rwitangarije ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ariyo yabidobeje, byari bigeze aheza. Nyuma y'ibyo bigaje imyanzuro yavuyemo idatangajwe, igihugu cya Angola kivugana, perezida wa Angola avugana na perezida w'u Rwanda ndetse yohereza intumwa i Kinshasa. Ibyo ngibyo birangiye, nyuma yabyo hari n'inama zari zateganijwe zirasubikwa. Ariko nanone ikindi gitangaje, amakuru avuga ko Angola ubwayo yashyizeho indege igatwara abahagarariye M23 bakajya muri Angola, ariko Angola yabwira Kinshasa ko igomba kuganira na M23, Kinshasa ikabyanga. Bigaragaza ko Kinshasa itabishaka kandi ari nayo irira kenshi, itabaza kenshi, ariyo iboroga, ariyo ikubitwa ikaboroga. Ariko uko bwije n'uko bukeye Angola nayo igakomeza ikabikenera kubibyutsa, ikabishyiramo imbaraga. Ndetse n'ubu kano kanya amakuru aremeza ko Angola yatangaje yuko nk'uko byatangajwe n'ambasaderi wa Angola
mu muryango w'abibumbye yatangaje ko ibiganiro bizabaho vuba muri uku kwezi kwa cumi kwatangiye, ndetse mu gihembwe cya mbere cyangwa mu gice cya mbere cy'ukwezi, si igihembwe kuko igihembwe twaba tugiye mu mezi atatu, ni igice cya mbere cy'ukwezi. kandi ukwezi kugira, iyo uvuze ibice uvuga ibice bibiri, iminsi 15, iminsi 15, ariko ukibaza uti ese Angola ko ikomeza kubishyiramo imbaraga ni ugutumika gusa, ko bishoboka ko inashoramo amafaranga yayo? Ese hari ingengo y'imari yagenwe na African Union ifasha Angola muri ibi biganiro by'amahoro? Ese ni izina ryiza ishaka kugira mu karere, ko umuntu wese uzagira uruhare mu kuzahura mu gukemura ibibazo by'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo azitwa intwari? Bwana Senama, ngira ngo uraza kumfasha kugira ngo tubyumve, twumve icyo Angola yungukamo ndetse n'icyo ishakamo, kuko irahonda Kongo, Kongo ikanga kunoga, kandi ari nayo n'ubundi igira gutya igatabaza cyangwa se ikaboroga. nibyo kuko umushakamba Angola irimo irahonda Kongo, irayihonda ishyizeho umwete. hari n'ibyo utasubiyemo byagiye biba, aho yoherejeho na minisitiri w'ububanyi n'amahanga Antonio Tete mu bihe bishize, yamwoherejeyo kuganira na Tshisekedi. kandi noneho twaranabitangaje tuvuga ko mu byari Angola yagaragarizaga Kongo ko inaniwe rwose, Kongo ikomeje kwinaniza. kugira ngo rero uwabivuga ko Kongo inaniza ntabwo yaba abeshye. ariko nanone kubona ihagurutse indege ikajya kuzana abahagarariye M23 i Kampala ikabajyana i Rwanda, urumva ko irimo irashyiramo imbaraga cyane. umuntu yakwibaza icyo irwanira, umuntu yavuga ati ese Angola irashya yokora iki? ko nyir'umupfu n'ubundi ngo niwe ufata ahantu, niko umugani uvuga. Kongo niyo yakabaye ishyiramo imbaraga, ariko noneho igitangaje yo yigize ntibindeba, ishyiramo imbaraga ntabwo. hariya rero wari uvuze ko Angola iherutse gutangaza ko mu gice cya mbere cy'uku kwezi kwa cumi hazabamo kongera guhura kw'iriya nama y'inyabutatu, iriya y'abaminisitiri uko ari batatu b'ibihugu uko ari bitatu. ibi byavuzwe, byatangajwe kuri uyu wa mbere, byatangajwe na Francisco José da Cruz. uyu akaba ari uhagarariye Angola mu muryango w'abibumbye, akaba yarabitangaje. noneho anongeraho ko iyi nama y'abaminisitiri bazahura muri iki gice cya mbere cy'ukwa cumi ngo izaba inategura ngo no guhura kw'abaperezida b'ibihugu byombi, avuga uw'u Rwanda n'uwa Kongo Kinshasa. ibi ngibi rero urabona ko Angola koko ikomeje kubishyiramo imbaraga. bwana Mushakamba, umuntu yakwibaza, n'ubu turacyabyibaza, ntabwo birumvikana neza, sinzi, ariko umuntu mu ndorerwamo umuntu abireba neza, iyo urebye usanga hari ubwo inyuzamo ikabogama. bwana Mushakamba, tumenyereye ko inama za Rwanda zihuza abaminisitiri b'ibihugu uko ari bitatu, ahubwo noneho guhuza Kongo Kinshasa n'imitwe iyirwanya bibera i Nairobi muri Kenya, ngira ngo bwana Mushakamba, kandi bagahuzwa n'uwahoze ari perezida wa Kenya Uhuru Kenyatta, ariko nawe ngira ngo yamanitse amaboko kuko yarananiwe, ibyo yakoraga byaranze. umukongomani yamweretse aho abera umukongomani, n'amafaranga yagombaga gutunga bari bagiye muri iyo nama barabanza bayacaho umuzizi bayaryaho arabura, biza kumurakaza, ategeka ko bayashaka. sinzi uburyo babigenje, barashaka barabona barasubiza. ariko Angola ikomeje kugorwa n'iki kibazo, irimo irashyiramo imbaraga, ariko Kongo yo ikabyanga. uko mbibona ndabibonamo umukino bwana Mushakamba. nibyo birashoboka ko hari ikindi kibyihishe inyuma, kuko wenda ku ruhande rwa diplomasi ishobora kuba ishaka iryo zina ryo kuba yaragaruye amahoro muri Kongo, ariko byaranze. ariko ikintu wibaza
kuki iyo hari icyagezweho ko Angola itangaza umwanzuro ariko hatagira ikigerwaho ntitangaze ko nta cyagezweho ngo inavuge nibura n'abagize intege nkeya kugira ngo imyanzuro itagerwaho cyangwa hatagira imyanzuro ifatwa kandi bari mu biganiro buri ruhande rwaremeye kwitabira ibyo biganiro. Gusa nanone ntitwabura gushimira Angola kuba mu bihugu bya SADC byohereje abasirikare. Angola yaranze kohereza abasirikare bo kuza kurwana na M23 ko usibye no kuba ari umuhuza, Angola izi ibibazo bya M23 igihe kinini, kuko muri Angola niho hakunda gusinyirwa amasezerano menshi, ndetse usibye n'aya Angola n'aya Addis Abeba muri Ethiopia, CNDP na M23 bagiye basinyana na leta ya Kinshasa. Angola yarimo nk'indorerezi cyangwa nk'abahagarariye ayo masezerano, ku buryo ukurira kuzi. Rero igitangaje nuko Angola iterura ngo ivuga iti uruhande runanizanya n'urungura, ahubwo igakomeza gushyiraho ibiganiro gusa amaherezo izageraho ibigaragaza. Icyo mbona ku byatangajwe nabo, guhura kw'abakuru b'ibihugu byo bizagorana. Azabahamagara buri ruhande rumubwira icyo rwifuza, ariko guhura kw'abakuru b'ibihugu bizagorana bitewe n'uko n'abakuru ba guverinoma biciye mu bakuru abahagarariye guverinoma ba minisitiri w'ububanyi n'amahanga n'ubutwererane nta kintu batanze, cyangwa guhura kwabo nta kintu byatanze, bitewe n'uko muri uku kwa cyenda byari bikwiye gutanga umusaruro ariko uwo musaruro ntiwabonetse. Ibyo bisobanuye ko niba abaminisitiri nta cyavuyemo mu guhura kwabo, ntabwo abaperezida bahura. Yego, ibyo uvuga ni ukuri. Ngira ngo hariya wari uvuze ko Angola itatangaza uwayinanije, hariya jye niho mpera bwana Mushakamba, ubivuze neza. Hariya niho mpera mvuga ko igiramo akantu ko kubogama, yakabaye bishyira hanze bikanagaragarira amahanga ko Kongo ikomeje kwinangira, kuko ntabwo ari ukunanira Angola gusa, ngira ngo n'abandi bose babigerageje barananiwe. Ngira ngo wabonye igihe ingabo za Kenya zari hariya muri bwa butumwa bw'ingabo za Afurika y'Iburasirazuba, aho bananijwe kugezaho n'uwabayoboraga yabanje kwegura asimbuzwa undi, ariko nyuma biza gukomeza kunanirana, ingabo zirataha kandi zari zabikoze neza bwana Mushakamba. N'imirwano yari yahagaze, M23 nayo yitwara neza, isubira inyuma itanga ubutaka aho izi ngabo z'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba zakoreye ziri hagati y'abarwana bombi. Ibi rero kuba Angola ibigendamo muri ubu buryo, igira akantu gake gake ko kubogama, ni ikintu kigaragaza ko ngira ngo ni nacyo gituma Kongo yinangira, ibyo bumvikanyeho ntibyemere kandi izindi mpande zose zabyemerewe bwana Mushakamba. Ahangaha rero sinzi niba hari ikindi twakongeraho, kibaye ntacyo twakomeza tukajya ku ngingo ikurikiyeho. Icyo twakongeraho ni uko byagenda kose hari inyungu babifitemo, hari inyungu Angola ibifitemo, nubwo wenda ari inyungu zitagaragara, ariko byanga bikunda zirahari, kuko ntabwo bashobora kubishyiramo imbaraga bigeze hariya nta zindi nyungu babifitemo, nk'igihugu gifite ibindi cyagashyizeho imbaraga, by'umwihariko bireba abanyagihugu ba Angola, bidafite aho bihuriye n'ibi bihugu bitandukanye by'ibituranyi. Ngira ni wari kuvuga zitagaragazwa, inyungu zitagaragazwa, kuko izitagaragara yenda zishobora kutagaragara kuko ariyo miterere yazo, ariko izindi ntizigaragazwa, ariko ziragaragara nuko zitagaragazwa. Nicyo nibaza ahangaha. Twakomeza rero tukajya ku ngingo ikurikiyeho. Ubufaransa ngo bwabwije ukuri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri Loni. Nibyo bwana Sentama, New York, ambasaderi w'Ubufaransa muri Loni ariwe bwana Nicolas de Rivière yabwije ukuri Kongo
yibwira ko igomba kwitandukanya na FDLR ubundi ikaganira na M23. Ngira ngo ni amagambo ababaza cyane cyangwa se akorogoshora ubutegetsi bwa Kinshasa bitewe n'uko bwanze kuganira na M23 ndetse butanabishaka ku bw'inyungu zabo, ndetse kandi bwanze no kwitandukanya na FDLR. Rero kuba Ubufaransa bwavuze ukuri kuzuye ni ibintu bishimishije ku ruhande rumwe, kubera ko Ubufaransa ni kimwe mu bihugu biri kuri puisa cyangwa bikomeye ku isi. Rero ko Ubufaransa buvuga ukuri, kandi biranakwiye ko Ubufaransa buvuga ukuri, kuko Ubufaransa buri muri aya mateka, ibyabaye byose burabizi, byabaye bubireba ndetse bunahari, ntitwatinya no kuvuga ko bwabigizemo uruhare. Rero kuba Ubufaransa buri kwerura bukavugisha ukuri ni intambwe ikomeye cyane, ahubwo ikigoye ni ukugira ngo Kongo ibumve, Kongo yumva Ubufaransa, usibye ko no kutumva kwa Kongo ubwabo si bo bonyine, ahubwo ni abandi babakoresha banabashyigikira muri aya mafuti yabo. Gusa hano umuntu yashimira Ubufaransa kuba butari gushyigikira Kongo mu mafuti yabo, ahubwo bakabwiza ukuri ati muganira na M23 n'abanyagihugu bene wanyu, ubundi mwirukane abo ba genocideri, abo basize bakoze jenoside mu Rwanda. Kuko nk'uko Nicolas de Rivière yabitangaje ubwe yagize ati mu ijambo rye, yagize ati icyatanga umutekano urambye, igisubizo cya politike nicyo cyatanga igisubizo kirambye cyangwa se umucyo urambye, aho yavuze ko Ubufaransa bushyigikiye ibiganiro biri kubera i Rwanda ndetse n'ibindi biganiro bya Nairobi. Maze bwana Nicolas de Rivière asoza avuga ko leta ya Kongo ikwiye kuganira ku meza na M23, ndetse akomeza avuga ko iyi leta igomba gusenya umutwe wa FDLR wasize ukoze jenoside mu Rwanda. Bwana Sentama, ayo niyo magambo y'Ubufaransa muri ONU. Ubufaransa rero ahangaha bwavuze ukuri koko bwana Mushakamba, buriya ni umuti, kandi ngo umuti burya siko uryoha, burya umuti wose ngo urarura bwana Mushakamba. Ni nayo mpamvu uzabona umwana iyo bajya kumuha umuti babanza kumufata ku mazuru kugira ngo atawunyuza mu mazuru, akawugarura awucishije mu mazuru kugira ngo umuti ugende neza. Rero uyu muti Ubufaransa bwagaragaje, kugira ngo Kongo iramutse cyangwa abayobozi ba Kongo baramutse ari abahanga, baramutse ari abantu bumva, bakurikiza izi nama z'Ubufaransa, kuko izo zonyine zabageza ku mahoro, dore ko inzira y'amasasu yabananiye bwana Mushakamba. Yego nibyo. Reka rero dukomeze tujye ku ngingo ya gatatu. U Rwanda rwakebuye akanama gashinzwe umutekano ka Loni kuri raporo y'umutekano wo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aha bimeze bite? Nibyo ni ibyatangajwe na Ambasaderi Rwamucyo Ernest, ariwe ambasaderi w'u Rwanda mu muryango w'abibumbye. Raporo y'akanama gashinzwe umutekano kashyize hanze ejo ku itariki ya 30 z'ukwa 9 2024, hatunguwe n'uko yibasiriye M23 ntigire ikindi kintu ivuga habe na gitoya. Maze rero u Rwanda urumva iyo bibasiye M23 bahita babihuza n'u Rwanda kuko bavuga M23 RDF. Ambasaderi Rwamucyo rero yagaragarije Loni ko idakwiye kwirengagiza ko umutekano w'u Rwanda ushobora guhungabana bitewe n'uko leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yinjije mu gisirikare cyayo FDLR ikayiha intwaro, imyitozo ya gisirikare ndetse n'amafaranga. Yagize ati kuba FDLR isa n'itagaragara muri iyi raporo birahangayikishije ugereranije na M23 na ADF byo byavuzweho inshuro zikubye gatatu. Ibaze kugira ngo bavuge raporo yo muri Kongo ivuge M23 na ADF inshuro zikubye gatatu, ariko ntihazemo FDLR. Iyi raporo yirengagiza ko ubufatanye buri hagati ya FARDC na FDLR budateza ikibazo ku mutekano w'akarere gusa, ahubwo ari ikibazo ku mutekano w'u Rwanda. Uyu mudiplomate yagaragaje ko kutagaragaza iki kibazo kwa misiyo y'amahoro y'umuryango w'abibumbye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo MONUSCO n'akanama gashinzwe umutekano bituma ubushake bwabyo
bwo kugarura amahoro mu karere bushidikanwaho, aho yongeye kugira ati ubu buryo bwari bushyigikiwe n'urwego rw'umutekano rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rwifatanije n'inzobere z'u Rwanda na Angola bihangayikishije cyane kuba leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yaranze ku bushake kandi byeruye kugira uruhare mu kugarura amahoro n'umutekano mu karere, umuryango mpuzamahanga ntugire icyo ubivugaho. Bimwe twahoze tuvuga tuti Kongo yigira nabi ikanga ibintu ariko bagakomeza bakayinginga. Ikindi gituma njye ku bwanjye mbona gituma raporo za Loni zitavuga FDLR ni uko MONUSCO ubwayo yemeye kwifatanya na FARDC ndetse na FDLR. Ni ukuvuga ngo MONUSCO ikorana na FDLR, yamaze kwihuza na FDLR, rero bari kwanga kuyivugamo kugira ngo ejo batazababaza se kuki muri gufatanya n'abantu bari kumwe na FDLR. Ibyo uvuze nibyo bwana Mushakamba. Kongo yijishuye uwo yabyaye iheka umutsindirano. Yego rwose. Iyo ugiye kubireba hariya usanga FRDC, umusirikare wa FRDC muto arimo arahembwa amadolari atarenze 50, ari muri 40 n'andi, naho umu FDLR agahembwa muri 300 kuzamura. Bwana Mushakamba, ibi ngibi rero icyo bigaragaza ko FDLR iri kwibere nta n'ikindi. Kandi si ibyo gusa, baranabivuga abayobozi ba Kongo, babivuga no mu magambo, barabivuga mu magambo yabo biragaragara. Iyo bavuga bati tuzarasa u Rwanda, mfite ubushobozi bwo kurasa u Rwanda nicaye i Goma cyangwa nicaye i Kinshasa nagiyeyo, ibyo ngibyo birabigaragaza. Iyo yakira abantu bose barwanya u Rwanda akabakira i Kinshasa, abantu batandukanye ngira ngo turabazi, twarababonye. Ibi byose bigaragaza ibyo Kongo irimo ihisha, bigaragaza binasobanura n'ubushake buke bwayo bwo kwinjira mu biganiro no kwemera ibiva mu biganiro. Bwana Mushakamba, nibyo rwose, ni ukuri kandi kurigaragaza. Yego, reka dukomeze rero. Hari ikibazo twibaza tuti ni n'ingingo muri aya makuru yacu, ese koko Rubaya yinjiriza M23 miliyoni 400 z'amafaranga y'u Rwanda ku kwezi nk'uko MONUSCO yabivuze? Tuvuga MONUSCO ariko ibi byatangajwe na Bintou Keita, uriya muyobozi w'ubutumwa bw'umuryango w'abibumbye muri Kongo, MONUSCO. Bintou Keita, aho rwose byagaragaye ko yababajwe cyane na Rubaya. Ibi bikaba biza bishimangira bya bindi duhora twibaza ko MONUSCO itaba iri mu butumwa bw'amahoro gusa, ahubwo yaba iri no mu bucuruzi, kwishakira amaramuko no kwishakira ubutunzi. Bwana Mushakamba, iki kibazo umuntu yagisubiza ati? Icya mbere ni gitangaje kirimo ni ukubona MONUSCO ibabajwe no kuba abanyagihugu barimo gutungwa aribo bari gukonsoma cyangwa se bari kwinjiza ubutunzi, bari kwinjirizwa n'ubutunzi bwabo, kuko Rubaya niyabaye M23 ubwayo, Rubaya cyangwa abana bagizwe M23 ni abanyekongo, ni abo muri Rubaya, ni abo mu bice bitikikije Rubaya, ni abo mu bindi bice bitandukanye byo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ariko urabona ko bababaye, ndetse no mu byo uyu mugore yatangaje ko ngo bikwiye kwamaganwa no kurwanwa. Ukibaza ukuntu umunyagihugu arya iby'iwabo, cyangwa umwana arya iby'iwabo mu rugo iwabo, umunyamahanga cyangwa se reka tubyite umupagasi cyangwa undi muntu waje aho ngaho, reka tuvuge ko ari nk'umusekirite waje kurinda umutekano iwanyu, munamuhemba, yarangiza akababazwa n'uko uri kurya iby'iwanyu, mu gihe abanyamahanga bumva imitwe yitwaje intwaro, aba FDLR, abarundi bagiye gusahura Kongo bigizwemo uruhare na Gisekedi baza kurwanya M23 n'abandi batandukanye basahuraga Rubaya, MONUSCO igaceceka. Ariko uyu munsi abanyagihugu bakaba barimo gusarura iby'iwabo, MONUSCO igasakuza.
ibi biragaragaza ko bariya bakorera mu kwaha kwa MONUSCO, ibyo basahuye bakabigabana bakanabisangira, ariko kubera ko abanyagihugu bamenye ubwenge bari kurya ibyabo ntawe bahagaze hejuru, MONUSCO igasakuza ivugishwa ariko no kuba nta kintu iri gukuraho yafungiwe umunwa. Ngira ngo nibyo biri kubabaza kuko ntabwo byumvikana. N'iri jambo narwo ryari rikwiye gutangazwa na MONUSCO, bagakwiye kuvuga bapfuye, bakavuga ibibazo by'abantu Kinshasa yishe, ikavuga bari abantu ba Makara, ikavuga n'abandi batandukanye, ikavuga uburyo ki M23 yatanze umutekano, ahubwo ikanabashima, igatangaza uburyo ki abantu bagera ku 500 bagarutse mu byabo, bafite umutekano, batekanye, bitandukanye n'abari gupfira ndetse n'abari guhohoterwa n'abafatwa ku ngufu mu nkambi, ariko bakajya kuvuga ibintu bidafite aho bihuriye n'ubuzima bwite bw'umuturage wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, byitwa ngo niwe baje kureberera cyangwa se kurindira umutekano, ariko nta kindi bavuga bitewe n'uko n'ubundi muri raporo zabo banze gushyira kwibasira FDLR kubera ko n'ubundi basanzwe bakorana. Ibyo uvuga ni ukuri, biteye isoni kuri MONUSCO, biteye isoni kubona ahantu ikambitse hagwa abantu, biteye isoni kuri MONUSCO kubona irwana n'abaturage. Hari aho yagiye irwana n'abaturage hakagira n'abapfa, twarabibonye za Kasese, twarabibonye hehe ni henshi, ndetse n'Igoma. Biteye isoni kuri MONUSCO kubona abantu bapfa, abantu babura umutekano igaceceka. Biteye isoni kuri MONUSCO kubona abantu bagwa muri gereza, bamwe barashwe, abandi bazize inzara, bazize ubuzima bubi bwo muri gereza aho bafungiwe, MONUSCO igaceceka, ariko uyu munsi ikaba itera induru kubera amabuye y'agaciro yabuze. Binateye isoni kuri yo kubona ariya mabuye yo mu rubaya buriya yanashorwaga i Burundi bakihafite, ariko MONUSCO ntabwo yigeze ibitangaza. Biteye isoni kuri MONUSCO kubona ingabo z'u Burundi ziba umuturage w'umukongomani zikamukenesha, MONUSCO ihari igaceceka. Biteye isoni kuri MONUSCO kubona abantu bahabwa intwaro ari abasivile, bigateza umutekano muke, MONUSCO igaceceka, ariko uyu munsi ikaba ivuza induru ngo rubaya rubaya rubaya. Bwana Mushakamba rero, ibi ngibi biza bishimangira ko MONUSCO rwose kiba cyishishikaje atari umutekano wa rubanda, ahubwo atari ukugarura amahoro, ahubwo icyishishikaje ni ubutunzi. Bwana Mushakamba, ese buriya Kongo ntabwo yaba yarabaye nka bya bindi bita ngo ni kwa nikoreremo? Nibyo byabaye kwa nikoreremo, bitewe n'uko impamvu bashyigikira abadashoboye, abashoboye bakabamagana, ni uko babona abashoboye batakwihanganira kubona ibyabo bitwarwa n'abantu bitwikiye imiryango mpuzamahanga, bitwikiye izina batubahiriza. Ngira ngo icyo nicyo kibazo gihari, ariko abaturage bamaze imyaka, uyu ni umwaka wa kabiri barimo kubamagana, bakora imyigaragambyo, ababo bapfa n'abaturage bagapfa, ariko bakaba barakomeje kwizimba mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, baranze kuva muri Kongo, kandi byitwa ngo baje ku neza y'abaturage. Baje ku neza y'abaturage, abaturage bari kubirukana, bari kubamagana, ariko bakanga kugenda. Icyo kikwereka ko ibyabazanye kuri bo biragenda neza kurusha uko ibyitwa ko byabazanye bitagenda neza, bitewe n'uko umuturage ari kubamagana kubera ko nta kintu bamumariye. Nibyo rwose Bwana Mushakamba, dukomeze rero umutekano nk'uko twabivugaga ko MONUSCO ntacyo imara ku bijyanye n'umutekano no kugarura umutekano, igomaho abaturage bari mu marira umwanya ku wundi. Uyu munsi hari haramukiye inkuru y'umuntu w'umugabo basanze umubiri we, umurambo we ureremba hejuru y'amazi y'ikiyaga cya Kivu, ahantu muri metero nkeya ku cyambu bitiriye Bisengimana. Ni ahakunda guparika guhamya bwa bwato bwa Bisengimana, aho bukora buhuza
ubuhahirane hagati ya Bukavu na Goma. Si ibi gusa, Goma ntabwo rikikera. Mu mwanya saa 12 z'umugoroba, ahitwa Ihimbi ahegera uruganda bita Semure akiri, ni ku muhanda w'amapave, umwana w'umukobwa yapfuye kandi azize kuraswa. Yarashwe n'abantu bitwaje intwaro, bari kuri moto, bamwambura n'agakapu yari afite na telefoni, baragenda baburirwa irengero. Ariko ibi ngibi urumva saa 12 z'umugoroba haba hakibona. Si ibi ngibi byonyine, hari karitsiye yitwa Buhene uwitwa Makambo nawe yarashwe akaboko, ntabwo yapfuye ariko yarashwe akaboko barakamena ahagana ku kiganza. Araswa n'abantu bari bateye muri iyo karitsiye ya Buhene bitwaje imbunda, abantu batamenyekanye. kandi akenshi byagiye bigaragara ko iyo bafashe abantu b'ibisambo nk'aba ngaba baba bakora ibikorwa nk'ibi, usangamo abasirikare ba FRDC, usangamo abazarendo, usangamo abapolisi, usangamo abasivile, ari uruvangitirane. Ndetse byanagaragaye ko ngo n'abaturage bo muri Goma basigaye bagura intwaro ngo bakore ubwirinzi. Ibi byaragaragaye, urabyibuka aho umusivile yarashe umusirikare Bwana Mushakamba. Goma ntabwo byoroshye. Nibyo, Goma ntibyoroshye. Usibye n'ibyo kandi utubwiye, amakuru aremeza ko hari abasirikare nabo ubwabo barasanye bapfa 5,000 by'amakongomani bari bahawe n'umujenerali wabo. Nawe utekereza ahantu bahabwa amafaranga ubwayo bakayashwanira. Si ibyo gusa, ni nabwo byamenyekanye ko wa munyamakuru wa Radio Maria nawe yarashwe kubera amadolari angahe, amadolari 5 yari yahawe uwo muzarendo wamurashe, nako yanaguriwe n'urwagwa. Ukabona ko ni ibintu ubwabyo biteye agahinda, binateye umujinya, bibabaje cyane. Yego. Ariko kandi bibabaje cyane kubera ko biri kubera mu mujyi urunzwemo ingabo mpuzamahanga, urunzwemo za ngabo twavugaga za MONUSCO. kandi ibyo bakabajijwe, ahubwo niba ari isoni baba bafite bajya mu maraporo ni ukuvuga ngo ibibazo byose, ibibi byose, nk'uko Kongo ibyayo byose ibigereka ku Rwanda, MONUSCO nayo ibyayo byose, ibyo itakoze byose ibigereka kuri MONUSCO. Nibyo Bwana Mushakamba, reka tugane ku musozo. Ariko ntitwagana ku musozo ntarakubwira urwenya nabonye rw'abakongomani. Urwenya rugira ruti: pour un deuxième mandat, le président Tshisekedi a déjà effectué 23 voyages à l'étranger, un voyage à l'intérieur de la République démocratique du Congo. Ati muri manda ya kabiri y'umukuru w'igihugu Tshisekedi amaze gukora ingendo 23 mu mahanga, n'urugendo rumwe imbere mu gihugu. Ibi rero ngo bikaba ni abanyarwenya ngo bafite association, ishyirahamwe ryitwa ACVP, ni association de conseil de voyage présidentiel. Ni ishyirahamwe ry'ababara ingendo z'umukuru w'igihugu, aho ngo amaze gukora ingendo 23 mu mahanga, ariko mu gihugu mo imbere akaba amaze gukora urugendo rumwe yakoreye Lubumbashi muri ho Katanga kuri tariki 19 z'ukwa gatandatu 2024. Bwana Mushakamba, ngira ngo biza bishimangira ikintu biruka kumbwira ko iyo ukanze muri Google ngo bakubwira perezida voyageur, perezida w'umugenzi cyane, ukora ingendo cyane, bakamukugaragariza Bwana Mushakamba. Reka rero tugane ku musozo Bwana Mushakamba, twibutsa abari badukurikiye ingingo z'ingenzi
twaganiriye ku kibazo cya Angola twibaza icyo yunguka mu biganiro bireba umutekano wo mu burasirazuba bwa Kongo, aho Kongo yo ikomeje guseta ibirenge ubona itabyitayeho iby'ibiganiro. Tuganira ku Bufaransa uburyo bwabwije ukuri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu nama y'umuryango w'abibumbye. Tuvuga ku Rwanda aho rwakebuye akanama gashinzwe umutekano ka Loni kuri raporo y'umutekano wo mu burasirazuba bwa Kongo. Turebera hamwe twibaza ese koko Rubaya yinjiriza M23 miliyoni 400 z'amafaranga y'u Rwanda ku kwezi nk'uko MONUSCO yabivuze. Ikindi tusorejeho ngo ni umutekano wo muri Goma aho ukomeje kuba agatereranzamba bwana Mushakamba. Reka dusoza amakuru jyewe Sentama mbwira abatwumva nti murare neza kandi nawe Mushakamba murare neza, ariko abatwumva ntibibagirwe gukanda subscribe abatarayikanda, haba ku Muco Wacu TV no kuri radio televiziyo Nuru ya Mashariki, ndetse badusangize n'ibitekerezo byabo babyandika muri comments kugira ngo turusheho kunoza ibyo tubagezaho. Mikoro ni yawe bwana Mushakamba. Urakoze cyane bwana Sentama, Imana iguha umugisha kandi kurinde wowe n'umuryango wawe, ndetse kandi abadukurikiye bose n'imiryango yabo bagubwe neza. Mbifurije kugira ukwezi kwa 10 kwiza cyane ko ari n'ukwezi ko gukunda igihugu ku Banyarwanda n'inshuti z'u Rwanda. Murakagira Imana, muhahe, muronke kandi mugwize, kandi imigisha y'Uwiteka ibabeho abe ku manywa habe na nijoro.